Frizura failed. Za današnji outfit je failed. Da sam u nečem elegantnom, pa hajde. Ali, što da se radi. Dobrodošli ljudi u novi vlog. Kako ste mi? Danas vas vodim na Kadıköy sa mojom komšinicom Enom. Idemo, to jest ona je već bila, ja hoću da vidim knjižaru koja se otvorila u sklopu pristaništa moda, tako da današnji dan se družimo sa mojom prijateljicom, istražujemo Kadıköy, pokazujem vam Istanbul, to jeste te dijelove Istanbula, opet smo na Aziji, jel tako? Uglavnom, Enu nisam vidjela od jula. Uglavnom, Enu nisam vidjela od juna, ona je bila u Bosni, ja sam bila u Bodrumu. Ja sam se vratila u Istanbul, bila sam kratko, ona je bila na nekom putovanju. Onda sam ja otišla u Bosnu, onda je ona otišla opet na neko putovanje i tako dalje. Nismo se vidjela dobra 3 mjeseca, tako da sam je baš poželjela. Jedva čekam da je vidim, da se ispričamo i da istražujemo, kao što rekoh, Kadıköy zajedno. Dobrodošli još jednom na moj kanal. Ukoliko niste pretplaćeni, zamolila bih vas da to uradite, potpuno je besplatno. Te ukoliko želite biti obavješteni o svakom videu koji ja objavim, možete da kliknete na zvonce pored mog imena, to jeste pored dugmića subscribe ili pretplati se, te ćete uvijek biti obavješteni o mom novom videu. Hvala vam puno što ste tu, vidimo se na Kadıköyu. Oj Bože, kako je lijepo. Šta li je ovo bilo? Ovo je neka vjerovatno škola bila. Neki mekteb. Evo gospođe. Stigle smo na Kadıköy, to jest na modu. I spuštamo se. Ona mene vodi. Zavisno. Ona mene vodi, ja ovdje ne znam ništa. U ovom ovdje dijelu mode stvarno ništa ne znam. Moda je prelijepa. Jeste ona prelijepa, ali nikad nisam sjedla, nego sam uvijek prolazila s autom, parkiraš se i odeš tamo gdje ti treba. Kemal Usta Waffles kaže, jesi jela? Eto, Kemal Usta Waffles moda kažu da je dobro. Kaže Enči da je dobro. Nego Enči nam je bila na Bosđadi, bila nam je u Bodrumu, nema gdje nije hodala. Nabacila boju, kraj septembra, pa ja... Meni se lokne spustile, znači skroz mi ravna kosa, čovječe. Znaš kakva je bila kad sam izašla iz kuće? Ništa od Viklera. Znači, Luj 16. Ništa od Viklera, ovo je piš propalo i otpisano. I role. Šta je ovo, ajte? Radnja antikviteta. Uglavnom idemo, spuštamo se dole na pristanište, u sklopu pristaništa moda su otvarali državnu knjižaru, tako da idemo da se akademski uzdižemo. Intelektualno da se uzdižemo, a to što ja nisam popila kafu, to nikom ništa. Aj! Zadesla! Koji je danas dan? Koji je danas dan? Koji je danas dan? Utorak, je li tako? Utorak, 12:20. Jel vi vidite koliko ljudi ovdje stoji? U ovoj državi, u ovom gradu niko nema neko radno vrijeme. Niko ništa ne radi. Bože dragi, šta je ovo? Gledaj reda ispred. Ovo normalno? Nije normalno, ja mislim da nije normalno. Ali je lijepa jako. Story time. Znači sad smo se zamalo potukle na ovo. Može sad. Još sam šreći. Hoćeš reći ti ili čaj? Ne želim. Ne želim. Šta sam te rekla da je prvo što moraš naučiti kad dođeš tu?
Bože, Prvo što se nauči se znači svađati. kako ćeš naučiti jezik? Tako što ćeš se svađati s ljudima, tako što ćeš prebiti ljude na ulici. Šta? Ja sam prije doseljenja u Tursku bila jako fina. Dobro, i sad sam fina, ali jako mirna, poučena. Naime, idemo mi sada, prilazimo ovom pristaništu ovdje. Iskeles. I Ena mene snima. I lik se zapuca u nju. Star djed, 60 godina ima sigurno. Bliže je 60 nego 50. Star djed. Zapuca se u nju. I ona kako se trznula i okrenula se prema njemu. Očekivajući da će se čovjek izviniti. Ona se njemu izvinjava, on se njoj vraća i govori joj kao naučit ćeš se ponašati, vi ste ovdje gosti na engleskom. Vi ste ovdje gosti, pazi kuda ideš. Ja sam, kaže, tebe udario da bi te naučio kako da se ponašaš. I sad tu priča na engleskom, ja stojim sa strane i razmišljam kada da mu udarim čvoku da padne u onu vodu, šalim se. Nisam o tome razmišljala, nego gledam dokle će da ide. I on taman je krenuo on sa svojom ženom kao da ide i opet se vraća kao naučit ćeš se ponašati. Ti si ovdje gost, kao naučit ćeš se ponašati. On ju udario. I krenu u kufacu, krenu prema njoj da se vraća. Ja tu uletim, reko vi se na Tursku. Tu se on šokirao. On se šokirao što sam progovorila ja na tursku. Jer stao i gleda u mene. I krenu meni da se u facu unosi kao ko si ti, reko hoćeš da se kontaš ko sam ja. Uglavnom pukla sam. Sen Kimsen. Ja. Reko sad ću zvat policiju razgul. I to je bio story time. Znači, dalje smo u šoku. Šta se desilo? Znači, lik nju udario, ona se njemu izvinila, još se on nešto krenu u nos tupać, kao si ti naučit ćeš se, naučit ću te ja, naučit ću te da se ponašaš. Da, pritom je čovjek od fosil lik je fosil, hoda. Znači, dalje sam u šoku sam. U biti ja nisam u šoku. Ja nisam u šoku, meni je ovo normalno. Nije prvi story time. Enči nam se nasikirala malo u šoku, baš se potresla, ali prošlo. Sad ovdje radimo analizu. Yoga time. Analizu čovjekovog karaktera. Koliki bolesnik moraš biti. Znači, unosiš se u facu ženama. Ruhasta, da ne? Jest, ruhasta se. Duševni bolesnici. Unosiš se u facu djevojci na sred ulice. Koja je to hrabrost? Koja je to hrabrost? Još prstom mi nešto ovdje stao prstom. Ja nisam mogla ni od kosi da se skoncentrišem. Vjetar toliko puše, meni kosa ovako. Ja sam se prepala da se ja neću iskontrolisati, da ću mu opsovat sve i da ću ga baciti u vodu. Znači, znaš koliko sam se suzdržavala, sam tam neću, fina sam, gospođetina, bolje da budem gospođetina. Ne daj Bože da smo policiju zvali. Trebala sam nazad policiju, da mu pokažem ko sam. Majko moja. A ovako na izgled gospodin. Na izgled gospodin, zna engleski. Tečno govori engleski. Rekao čovjek, pa zato se nisam odmah ni miješala kontam, bar priča engleski. Ne očekuješ. Nego kako se krenu vraćati, vraća se i unosi u sufacu, ma da ti... Story time broj 1 za danas. Nemam video, nemam slike, sad smo se iznervirale. Predivno. To be continue. Ali je pogled prelijep. Baš je prelijep. Još da je vrijeme kako treba. Pri tome, šta je zapravo uslijedilo toj našoj frci tu na to? Jer mi smo se tu, kako smo hodale, talas je udario u tok i zalio nju. Znači, bukvalno je sva bila mokra. Ja sam nju u zadnjem trenu ščepala
i odvuklo od tog talasa da skroz po njoj ne ode. I kako tu, znači, pokušava mene da snimi, a da se ne ukvasimo obje. I ono, prati talase. I kako da ispratiš talase, lik te spuca. I onda traži si you will, kako je rekao, you will say You sorry. have to say sorry. Ona se izvinula. Pacijent, lutko. Još uvijek razimiramo situaciju od malo prije. I sad Ena je nadošla na situaciju. Mi prvi put kad smo se našli u Istanbulu, i haj, pile smo kafu, Prvi šetali, savjet ovo, od ono. Zarine. Sjebati mast. Znači, očekuješ nešto pozitivno kad uđeš u novi grad. Ona ti da broj policije. Just in case. Pa treba biti bolje da te spremim. Za sve što se može Kaže desiti. Zarina, prva stvar koju treba da znaš je broj policije. To je policija. U kojem naselju živiš, kojoj opštini pripadaš i policija zadužena za tu opštinu. Ha, normalno. Moram vam još nešto ispričati. Znači, ja sam u jednom periodu u našoj mahali toliko puta zvala policiju. Da sam se napala. Na nepravilno, nisam htjela da se dovodim u situaciju da se svađam sa ljudima na ulici, nego tipa ne mogu da prođem smiraj s kolicima, ja policiju. Ne mogu. Šta god, znači ja sam za svaku sitnicu, neću da se nerviram, neću da ulazim u konflikte, ja sam osoba koja zna plant pofino. Ja policiju. Jedan dan dolazi meni policajac koji je baš često dolazio na moje uviđaje i govori, Abla, da ja tebi dam svoj lični broj. Ti, kaže, slikaj tablice, slikaj auto kako je parkirano i samo me pošalji na WhatsAppu. Ja ću, kaže, pisat kaznu. Način za nova prijateljstva, da sklopite nova prijateljstva. Boga, imam njegov broj, još uvijek mi stoji. I vjerujem da mi nikad od tad nije trebao. Znači, to je bio posljednji put da smo se sreli, on mi dao broj da mu šaljem slike i ja više nikad nisam došla u takvu situaciju da se iznerviram toliko da zovem policiju. Ali eto. Ako vam zatreba policija, imam Kontaktirajte Zarinu. listu. Full database. Hit. Ajmo, hoćemo negdje drugo. Idemo šetati. Ebro. Čekaj, oni prodaju? Hajde. Skinula sam ih. Skinula inventar. Cijela dora. Ipak smo došli na Kemal Usta Waffles. Nema kraja. Best waffle in town. Best waffle in town i možeš koliko hoćeš, sve ovo možete staviti. Imate tamo 3 vrste čokolade se vrše. I sve ovo može. Sve možda bolje. Koliko ćeš ti vrsta izabrati? Šta li ovo uzela ona sad? Neka li neće? A neću žele mi ovo. Žele, fuj, ali ima i višnja. Ja ću voće. I ne znam, vidjet ćemo se. Maybelline. Ananas. Chile. Gabe priča. Ja ovdje kako se vrti ovo. Takih pravi.
Oj, Sütlü çikolata, meyvelerin hepsi. hepsi ama nar yok. Nar güzel mi? Nasıl? Güzel. Böyle olmuş. Evet olmuş, yakışıyor. Tamam. Nar. Nar da olabilir. Nar da olabilir. Başka ne istersin? Başka fındık, Başka? kokos, Hindistan cevizi. Hindistan cevizi, beyaz çikolata. Aynen. Çok güzel. Ah çok geçti. Fındıklı çikolata olsun mu? Olsun. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Sence? Ha? Хочешь на что? Bana. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hadi. Ben de meyvelerden hepsini alayım. Sütlü çikolata. Olur. Hayat boyu. Tatlı. Ha. Ya nazar. Nazar geldi. Meyve dışında ne istersin? Fındık olsun. Fındıklı çikolata olsun. Hindistan çikolata ne demek? Ne oluyor bu? Beyaz çikolata. Beyaz çikolata da olabilir. Başka bir şey var mı? Bu git geliyorum ne oluyor? O da Hindistan cevizi ve karamel. Yok olmasın. Yeter artık. Bilmiyorum. Siz ne önerebilirsiniz? Frambuaz. Olur. Frambuaz. Başka bir isteğiniz? Beyaz çikolata. Koydum. Okej. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Izvoli. Ajmo lagano. Kako kaže Enči, ovo je život. Ovo je život, jutro sam jela dijetalno.